عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. Miyakapun ki Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri miyaswatun sallallahu amata nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pituruyan aubeng karinga saa sudah karataan yan reka naguubeng ka saupi sa dikukuman surini nga sakanian. Miyakapun ki Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri miyaswatun sallallahu amata nasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pituruyan aubeng karinga saa sudah karataan yan reka naguubeng ka saupi sa dikukuman surini nga sakanian.